Kubaphathe kabi ukuthi igcwame lisasakhumbula ukuthi umthobe sisithole wenzani kulona. Uma ngabe liveze ey'nkundleni zalo zokuxhumana lithena bonke lobu buhlungu babuye enhliziyweni kimi, lase lafaka inhliziyo edabukile. Ingane ekhuliswe ngesihluku esifana nalesi iqanjelwa amanga wenu ulindele ukuthi ikhule ibe ngumuntu onjani, wafaka i-question mark khomba ukuthi uyabuza ukuthi ngempela nilindele ukuthi akhule abe umuntu onjani. Iy'nyembezi zikagogo ngisazikhumbula zehla namanje ekhaya lethi Mthandeni yeka lo mfana, yeka lento mfana wami ubuye uze ekhaya sizodla uphuthu namanzi asikho isidumbu sendlala. Wase wafaka inhliziyo edabukeni wasethi Mthobe Mthobe sisithole nalabo wangibulala nabo mfowethu, ngifisa nazi ukuthi mnake nangizwisa ubuhlungu ngamanga mfowethu nalabo nabantu benikholwa. Cishe ngaze ngafa abantu bengalazi iqiniso ngami. Umoya wami ubungeke ukuthola ukuphumula njengoKhumalo. Ngicabanga ukuthi usho umgqumeni kwakhe Khumalo laphana. Insizwa okuyiyona eyadlula ngey'khathi zemsakazo namaphepha, izinto ezayisuke y'khulunywa ephepheni nezayikhulunywa emsakazweni ngaleso sikhathi kwakwaziwa ukuthi zile qiniso. uNkulunkulu angigcinele nina bafowethu ningasheshi nife ngisekhona, ngiyabonga. Wasefaka-ke amaphephandaba noma-ke iy'hloko ekuyizona ezayisuke zigcwele igama lakhe ngaleso sikhathi. Wafaka ethi igcokama elisha lixoshiwe liyolila kwamjikijelwa. Wafaka isithombe kunabantu abagwebanayo esicabanga ukuthi mhlampe kwakuyilona noma kwangasilona asazi. Waphinde wafaka futhi isithombe sakhe uMthandeni wathi igcokama elisha lidunge umcimbi kasomatekisi. Waphinde wafaka sona-ke isithombe saMthandeni ushawe ngolabhabha wempama umculo. Wafaka isithombe saMthandeni noKhuzani. Wasefaka futhi okamaskandi nombayimbayi wegolide. Wafaka isithombe sikaMthandeni. Igcokama elisha embangweni wamafa ecala wafaka lona-ke isithombe sikaMthandeni. Abantu abaningi babe sebekhomenta laphana beveza ukungazwakalisi kwabo njengoba uBosi Ntamba ethena uyindlondlo SK le enophaphe ekhanda ekhule igxotshwa izinkomo zayicija zayibangula. Sibonga ukuthi namhlanje use-relevant the pain and sores caused by journalists. uNkulunkulu akakuniki umthwalo ngaphe kwamandla akho. Each and every situation eyenzakala empilweni it's a task to you given by God to see your strength. So khuluma isingisi angazi siputshuka phi. Wasethi uSlow Mtshali laphana sesisaba nokubhala la ekhaya ngoba kunengane zakomunye umuzi ezegade umtshali ukuthi utheni ekhasini la kaManqala. Angazi ize ingibona ngiphuza kaManqele nje yona beyiyaphi awugayiwe nikwabo kwaze kwanzima ku-social media. Wathi umfana we-Real TV1 laphana uYellow Pony ababhali bamanga abeze iqiniso bezoqeqeshwa ngeqiniso, abeze kwezeqiniso bezoqeqeshwa ngezeqiniso. Indlela yamanzi ibisithi izinto ezinje zisuke zidinga umkhuleko. uNkulunkulu usuke efuna ukukhombisa ubukhulu bakhe. Wasethi ucabashe laphana le comment eyicikayo ibhale wena. Wathi nozi laphana isiqeda sisemasendeni manje ngeke besakwenza lutho qhawe. Wathi-ke umbukiso bhanyabhanya ma-fresh laphana ngangazi ukuthi kogcina kunjeni umculo ngiwubeka kwelinye izinga udlame la kumaskandi. Xa ukuthi-ke becula yona ingoma yegcokama elisha. Wathi-ke uFaith kaMantinga laphana mina ngiqale lapho-ke ukuba umlandeli ngifuna ukubona zonke lezi zinto ezimbi kuhlezi kubhalwa ngazo ngawe kunabantu uNkulunkulu abasebenzisayo ukuze bekuphakamise yize besuke bezitshela ukuthi bayakuyisa kanti baze kuveza ubukhona baNkulunkulu ngawe. Cha ukuthi le nkulumo le ya Faith kaMantinga Sabela i-approve noma-ke igugumezela noma iveza lento engihleli ngisho ngathi uThibela mangabe suke ekhuluma ngomthandeni kunabantu abangalizwe isayidi eli-wrong likaMthandeni kodwa-ke bathatha isayidi bathi uma befika ephejini laMthandeni bese bethatha isayidi noma bethathe oku-right ngaleso sikhathi noma bengakufici lokhu okusuke kusho uThibela bese bemthanda lowo muntu ngaleso sikhathi. Ngakho uma ngabe ufuna ukulwisana nembangi yakho uyishaye nge-silent treatment. Inkulumo kaFaith kaMantinga laphana ithi mina ngiqale ukuba umlandeli lapho-ke ngifuna ukubona zonke lezi zinto ezimbi ekuhlezi kubhalwa ngazo ngawe. Wasethi kunabantu uNkulunkulu abasebenzisayo ukuze uphakame yize besuka bezitshela ukuthi bayakuyisa kanti baze kuveza ubukhona baNkulunkulu. Le nkulumo le i-straight forward through lento esisuke mhlawumbe sikhuluma ngayo. Wathi-ke uKing Smalls laphana uthena ukugxila laphana kuGeorge wathi I don't know who need to hear this but 2 Kings 20 says I have heard a prayer to sin your tears I will hear
I will heal you. Let's pray. Heavenly Father, please touch the body that the person reading to is healing and peace, touching finance and open new doors. If you are reading this, I pray that God gives you grace. You need to make it through the difficult times of your life. Bless my day with and follow. I couldn't mean it a lot. I cha lesi singisi ke angifuni uxila kusona. Wathi-ke uBlessing Ndelu laphana mina enye yezinto ezangenza ngaba umlandeli wakho ilezi zinto ezimbi ezazihlezi zishiwo ngawe ngathi isinqumo sokuthi ngifuna ukuzibonela bonke lobubi obhendwa ngabo. Enye yenkulumo leyo futhi efana neyakhe untombazane laphana obekade esho lento wathi kodwa Mthonga yazi ngavele ngakhala kusho uQueen igcikamelisha laphana ke MC ozamayo wathi kusasa laziwa ngifisa ngathi uNkulunkulu engalana nawe aphinde avuke nawe umphefumulo osahlangene nenyama ngisho kuwe ofunda le comment aphinde angibusele umuntu ozongo hayi MC ozamayo yathi-ke ukhuza amaxoko impela ophongolo kodwa ndoda nawe uyathanda ukudabukelwa ngezinto obuzenza nje vele phela umjikijelo ubungamthandi kodwa waphoqa ukuthi umuntu waba nesandla ekuthenini uqhamuke emculweni umgube. Khumbula phela mhlazane egula umjikijelo ukuthi wathini wena DSD wakudabula vele ngempama ukuthi nje usufuna leke ngifika emculweni ikudabukele kanti thina siyakwazi umona into endala kuwe ukuthi uyifihle ngeBhayibheli. Awufuni abaculi abaphumelele eduze wakho. Umculo ophumelela useyisitha kuwe. Kusho-ke ukhuza amaxoko impela laphana ophongolo befakisana ke isithombe sikaKhuzani. Wathi-ke ukhuzwayo wodumo SK qhawe ngiyakhumbula uze uwisa umthobisi ngolapapa wempama waba nozakika. Ayithi lento gazela abantu nathi sikhule kanzima sidlule ezintweni but asigezela abantu. Ngicabanga ukuthi-ke isixhosa lesi abesixhosa bazosenza siqonde uGlad siqangwe isixhosa. Inkunzi-ke iba midwayidwa kanjena Mthandeni SK hayi oqhamuka nje eseyinkunzi esikhaleni sahluko eyonyazi khumalo kushayina-ke usahluko eyonyazi khumalo laphana ke wathi bakuxhaphaze kakhulu SK wagcina usuphinde komuntu omubi kubona bonke abantu kodwa-ke buka ukuphi manje uNkulunkulu ukubusisela bona-ke abantu abenzi bokubi ongasenzi lutho ubayekelele kuye uqhubeke nempilo nokujabulisa abalandeli bakho. Kusho-ke uSlow Lane Mkhize lathi igone lihle laphana dawu injalo imisebenzi kaNkulunkulu qhawe namhlanje uNkulunkulu uyahlonipheka uyakhothenyelwa uphila impilo engcono. Baphi bona manje abantu abanye baze bathi uyachoma kanti kumele wenze njani? Uthi njalo imisebenzi kaNkulunkulu namhlanje umkhulu uyahlonipheka uyakhothenyelwa uphila impilo engcono. Baphi bona abanye baze bathi uyachoma kanti kufanele wenze njani? Okay, kusho yena-ke igone lihle dawu laphana-ke insizwa iphawula kwi-post yegcikamelisha nokho ulwile ukhule akukho sekugcineni la impilo iyaqhubeka usebenzela umphakathi kumele ugweme ukuthatha uhlangothi yazi kumele-ke imali iyiluthezi ayiluthezi olunenkomo. Kanza kwethu ngeke ngize ngaqeda ama-comment kodwa-ke bengithi angicaphunele nje iy'nsizwane intombi la besuke ziveza khona okunye okuwuvo lwazi nabakwaziyo ngaleso sikhathi njengoba-ke uKing Mabekezela ethena kwakunzima ngale mzuzu wawuxhashazwa isiZulu yonke imicimbi imisakaza amaphepha okuhlangene ngawe ngiye ngibezwe sebetetema nje bethi nywe baxhaphazile angikhathali siyabonga Ali umG uJiva ungiga ngokuba nesibindi sokuphila nomuntu owathi wakusuye umuntu okungaphilwa naye. Ngijabule ngifile njengoba usuphethe mfana balawule kumnandi baxhaphaze ngane zakwethu. Kube kanjalo nje amaphosti asizuvo lakho mayelana neposti yaMthandeni igcikamelisha.